Kia ora e tiwi e haere ake nei I te Karere, kua rahua te tono a te kōmihana whakahaere I a Whānau Ora. Kia riro māna tonu ngā ratonga Whānau Ora ki te ika Māui e whakahaere, whaimuri ho I te kautau e pērā ana. E hia mano tāngata e hiko kore tonu ana I te tonga mawhiti o Queenie whenua me te raki o New South Wales. Whaimuri ho I a Huripari Alfred, me te tohunga o te whare pora, me Corey Masters, te tumu rarangatāne tuatahi o te Puia. Nō reira kei ngā wana o te kupu tēnā koutou katoa. Kua rahua te tono a te kōmihana whakahaere I a Whānau Ora, ko te pō matakana tōna ingoa I ngā wā o mua. Kia riro, māna tonu ngā ratonga Whānau Ora ki te ika a Māui e whakahaere. Whai muri ho I te kautau e pērā ana. Kai a mārena mane te roa ngā atu. E whakahaere te ana e te puni kōkiri, te rōpū whakawhanake Māori, ngā tukanga tono, mo ngā rōpū komihana Whānau Ora, a I whakamoio atu ngā kaitono I ngā hua, I te praere I te wiki kua pahure. Well, we have 4 preferred respondents, but I can't disclose at the moment who those respondents are, given that we haven't discussed the outcome of the procurement process with everyone yet. Ana e toru ngā rōpū komihana Whānau Ora taketake nei, kua ngaro I a rātau kirimana. Tai atu rā ki te rōpū e ārahi te ana e John Tamihere, aha koa I whakātu ngā taunakitanga I tino pai tā rātau nā mahi. I think over the 10 years the Whānau Ora Commissioning Agency has done a good job. Engari kāore I tino pai rawa atu kia whakahoungia tā rātau kirimana. Now I can explain that, but I'm not going to explain that here until I explain that to them first. Hei tā e tahi o ngā ratonga Whānau Ora e whakakorengia ana a rātau mahi me te kore whakamārama he ahai. This isn't about removing providers. In fact, it's the opposite, and making sure that we have the resources on the front line to ensure that our whānau that need these services get those services delivered. Hei tā Samuels, ko te whakatau kia whakahoungia ngā rōpū komihana e whā, karekau he hononga ki ngā pāti tōranga pū. Kāore hoki he hononga ki ngā rapunga mo te whakamahi he I ngā mō hiohio whaiaro. The evaluation process concluded before that review became public. So those decisions by the evaluators were made before that, and that had nothing to do with any party politics. Kia kōrero tonu tātou kia mārena mane e pāna ki tēnei kaupapa. Nō reira mārena, he hanga kōrero a John Tamihere mo te ngaronga o te kirimana I aia, ko wai hoki ngā rōpū ka kawe I a Whānau Ora I nai anei. Tēnā rawa atu koe, Scotty. Karekau te pāpā John Tamihere I wātea ki te kororo mai kia u te rangi nei. He oi, he hiehie nōna kia kororo mai a tama pōtaka minita o te Whānau Ora I te tuatahi. Tuku nā mai noi hoa tama pōtaka he imera kia tuku atu aku pātai ki te puni kōkiri. Tērā, tērā. He oi anō e mōhiotia ana e te karere ko waima ngā rōpū ka kawe I a Whānau Ora I nai anei. Ko te rohe tuatahi e toru ke ngā rōpū ko National Whānau Ora Coalition kei te pokapū o Tāmaki, ko te tira tū kei te rohe o Tainui Waka me ngā pau hauora no roto mai o Tāmaki hoki. Rohe tuarua, ko te runanga o Ngāti Toa Rangatira I tere tā rātou whakatū pānui ki runga pukamata mo te whiwhinga mo te upoko o te ika. Rohe tuatoru ka wātea ki te runanga o Kaitahu me te tauraki. Hei tōnā wā tātou ka kite I ngā hua, Scotty. Rawe e nā rangahau e mihi ana kia koe mārena mane I e nā kōrero katoa, tēnā rā koe. Kāti e tiwi kia te huri ki te ao tōranga pū I te mea, he ai ki ngā tauranga tōranga pū o te wā, kei mua areipa I a nā hinara, kei te taha Māui o te whare ngā nama e tū ai rātou hei kā wanatanga. Aha koa, ko tahi ira whitu ōrau te pikinga ke o te tautoko kia nā hinara, ara ki te toru te kau mā toru ira ono ōrau, kua piki areipa mā te rua ira waru ōrau, ki te toru te kau mā whā ira tahi ōrau o te tautoko a ngā kai pō
poti, kei mua ia ngā hinara. Toru ira rua ōrau te hekenga o te tautoko ki ngā kākāriki, koe heke hoki a Act mā te rua ira toru ōrau, ko Aotearoa tuatahi hoki tētahi rōpū e mimiti haere nei te tautoko, ara koe heke rātou mā te tahi ira toru ōrau ki te rima ira tahi ōrau, me te mōhio iho, me whai rātou i te rima ōrau e noho tonu ai rātou ki te whare pāremata. Hūri atu ki te pāti Māori rua ira tahi, te pikinga o te tautoko ki te pāti Māori, ara kei te ono ira rima ōrau rātou e noho ana i tēnei wā nei. Kei runga ake i te rima ōrau, ki uru atu ai ki te whare pāremata. Nā reira e karema, kei te taha māwi o te whare, ngā tūru ono te kau mā rua, kei te taha matau, te rima te kau mā waru tūru. Ki ahi taire iai nei, e hia mano tāngata e hiko kore tonu ana i te tonga māwhiti o Queenie whenua me te raki o New South Wales. Whai muri ho ia huripari Alfred. Ka mutu, kei te piki haere tonu te kahu o te wai o ngā awa, kei te noho kati tonu hoki te maha o ngā huarahi. Hei tā te ratonga huarere o taua whenua, e rere tonu ana ngā whakatūpato mo te kino o te āwha, ara ka heke tonu te marangai, ka papā tonu te whatitiri i te rā tonu nei. Ko te tai koura, ko te tai o tamanui te rā, me piripane ngā rohe e whakarīrāna mo te marangai. Ina rā hoki, ka heke te nui ki te whiturau mirimita ki e tahi hapori. Hei tā te Taira Davis o te tai koura, e mā harahara ana ia ki ngā Māori, kei reira e noho ana. Kei te karawhiua mai te hau me te ua, so i roto i o mātou nei nā whare, it's no mā harahara ana mātou, e kene pia ka pakaru tō mātou whare. I kati nā toa mo nā rā e toru, so kare mātou tae te haere ki te toa, ki te tiki kai, ki te tiki miraka hoki. Hei tā ngā ratonga ohotata kia mataara tonu ki te waipuke, te haupūkeri o tira ki ngā mōreareatanga o te āwhānui. Ko te whakapaia, neke atu i te piriona tāra, te nui o ngā aneatanga, hei whakatikatika ake. Nō reire karema, hei muri ake i ngā whakatairanga ko te tohunga o te wharepora, ko Corey Masters, te tumu rarangatāne tuatahi o te Puia, kia mautonu mai. E karema hoki mai anō ki te Karere, ko te tohunga o te wharepora, ko Corey Masters, te tumu rarangatāne tuatahi o te Puia. He mea whakatau te uri o te arawa, te whakatohea me awarua ki tōna tūranga hou i te rānei, i te pōhiri ki ngā Kaimahi hou e whā o te Puia. Anei te pūrongo a Kere Amorite. Te reo rāhiri o te aronui ārua ki ngā pūkenga hou o te whare Wānanga o te Puia. O mātou ki te waimari e hoa, me ki ko rātou ngā poitō, he whakarewa i te kupenga. He rangi whakahirahira i nā hoki, he tuatahitanga tēnei te kopounga o tētahi uri tāne hei tumu mō te rito, arā ko te wānanga raranga o te Puia, i kōkiri hia e Emily Schuster i ngā tau whitu te kau. I te timatanga kāre he kura pērāna, engari ko nā kaiarahi te hunga arahi anō nā turi, nā rātau anō e whatu, nā rātau anō e rāranga wera o nā mahi, ana katai anō te wā, nā emeri e whakatū he kura. He pia Corey Masters no te kura whakairo o te Puia i ngā tau ki muri, ko ia hoki te manukura tāne me te kaia ko te kapahaka o Ngāti Whakaue, i eke ki te tihi o te matatini i te rā wiki. Ko te tangata e tika ana, ko te tangata kai aia ngā pūkenga. Kai a Corey katoa i rā pūkenga, he mea whāngai ki aia e o na koeke, he mea whāngai ki aia e o na kea koe roto i ngā tau. I tipu ake anō me ta harakeke, i poipoi anō i tōna kuia, e hare i te mea kia mahi anō nā kete ātāhua, kia mahi anō nā korowai ātāhua, engari kia mahi anō nā kete mahi, te kite riwai, te kete ruku kaimua na wera o nā mahi. Me te rika hoki o te tumu o NZ Maki, ki tōna kopounga. Koroa nei te hunga wāhine, ngā kuia, taira whakatairanga nei tērā tūranga me ki ko te kuia e mere e tōna wā heke i hoki ona tamāhine, kia Dawn, kia Auntie Edna, o tira kia Malita.
Engari tēnei wā, kua whiti anō te rā, ki rungi tō tātou rangatira kōri, kare kore kai ai ngā tini pūkenga. Ki te ai koe te kounga o te tangata, he tangata e eke atu ana ki ngā taumata o ngā wānanga e uru atu he ana e ia. No reira, pēnā he mahi whakairo, he mahi raranga, he mahi kapaka, ka ekea e tērā rangatira a mātou. He tīmatanga hou mō ngā wānanga nei, ka kotahi rau tau te pakeke, hei te tau e tū mai nei. Kere am I right, te karere. Oi, nora, ia tātou e kōrero raranga ana, kua rongo rāne koutou mo te wahakura tāre. Tērā tētahi ka hui raranga e raranga ana i te wahakura mō ngā tāre, o tira mō ngā pēpi anō rā hoki, ko te whāinga ia, kia whakatairanga ake i te wahakura, kia auai, kia haumaru ai te moi a te pēpi, Anei rā a Harata Brown. He taonga mā ngā tamariki. It's half the size of a wahakura, so it's for our tamariki. E waia nei rātou ki te ao, e haumaru ai te moi a te pēpi. Well, my daughter's kindy actually asked for, they knew that I wove wahakura and they wanted some doll ones for their tamariki, so that's how I first got onto doing it. The idea is to make it a normal thing, a normal everyday thing. No te rā nei tātia ai te hui i raranga, e whakahaere nei e hāpai te hauora. Koia ko te ratonga āmotu, e kaupare ana i te mate ohorere o ngā pēpi. And once we've increased the capacity of weavers, they will then go out to their own whānau hapu and teach them how to make their own. And that's important because your whenua, your harakeke is growing here from Papatuanuku up here. Ka takainga ki te harakeke me te haunga te harakeke me tō DNA ki roto i tō waikawa i te wā. Ka hanga koe. Ko te wharepora tēnei, e whatu nei me pēhea, e tauawhi haumaru ai te pēpi. I'm learning this technique of how to lay the whakapapa for our suri sleep safe kaupapa. E whāra te roa o te wānanga me te tumanako ka puta kia te kaumārima ngā wahakura. Me te mohio ko te mate ohorere, te mea nui, ko te kaupapa tērā. Engari, te pānui tanga o tērā ki ngā whānau hapi wiwi, te mea nui hoki. And we see wānanga wahakura as being a really key part to that. It's part of bringing back traditional methodologies around weaving, but also around sharing our messaging and our mātauranga. Yeah. So it's exciting. Yeah. Koe nei te rā tuatahi o te noho o ngā kairaranga nei ki te whare o whetu marama i aurere. Harata Brown, te karere. Kāti, kuia te minita whakawhanake o rohe, ko matua Shane Jones, tōna ingoa te hau pū kiri o te whānota. Nau mai anō ki te karere te rangatira, tēnā koe. Kia ora mara, pai te hoki mai, kōrero ai ki a koutou, e rua wiki o koe, ngaro ana ki rā wāhi. Ka kōrero tāua moto ngaronga ki tā wāhi a taiho ake nei. Tuatahi, he mahanga kaupapa kua puta i te karere i tēnei rā, ko tētahi o ngā kaupapa nui ko ngā tatauranga tōranga pū o te wā, me te aha, ka ore nei tatauranga nei e kōrero pai ana mō koutou o Aotearoa tuatahi, nā te aha ki o whakaaro. E mara ka timu te tai, ka pari te tai, tāria te wā. Kia tino eke atu mātou ki te wā, ka tukuna ai te pōti, ka kōhiringia, ka whakahaeringia te kōhiringa tanga pōti, hoi nāno te tatauranga e tino whai mana ana. Me pari te tai mua i tērā kōwhiringa pōti e hoa ki te kore. Ake ne pēa kei te kimi a matua Shane i tētahi mahi hō mana. E hoa, kua tangohia te kirimana, tētahi tangata tērā pēa e kimi mahi hō ana ko John Tamihere. Kua tangohia te kirimana whakahaere o Whānau Ora i ngā ringaringa o John Tamihere. Kei te mōhio rānei koe nā te ahi pērā, i te mea i roto i te kautau nei, anō nei e angi tū ke ana. Tā rātou whakahaere, tā John Tamihere mā whakahaere i a Whānau Ora ki tīka Māui. Ki teo i tērā whakatau, rāno atu te huarahi whakahaerengi ai, i takahi ai, kia oti i roto i ngā tari kāwanatanga, ko ai te ropu tōtika, ka whiwhi. E hari te mea, e tikana kia whakatokati ai
tahi rōpua nake, he aoti te raru, e Wānau, me kōhirihiri, e Wānau, me tātari, e Wānau, me ruku marika, mehe rōpua no kahātu ki te whakahaere i ngā ratonga. E hari te me tahe no tēnei āhuatanga ki a tīmata, engari tika ana e tahe o ngā tāngā te whaipānga ana ki te rōpu tawhito ki a wangawanga, ki a māharahara, engari ko tāku ki te marea, tēnei āhuatanga ki a tirohia marika tia ko wairānei te rōpu tōtika, mehe ka waiho ki te rōpu ko tohatu, me huri ki te rapu i te tahi rōpu hau. Hia ki te korero kia koe te rangatira mo te ohanga Māori i te mea, ko koe te minita whakawhanake rohe. Ai, ki tea hoki e tātou te pakari o te ohanga Māori, o te auaha Māori, i te mākete o te matatini i tērā wiki ka mutu hea ki ngā korero o te wā. Ko tahirau e 20 piri o mataara te uara o te ohanga Māori i tēnei wānei. Ko tino piki, ko huarua ake i roto i te 1 tau noa nei. Ai rānei ka tahuri koe, minita whakawhanake rohe, ki te whakakaha ake i te tautoko ki ngā pakihi Māori, kia tupu tonu ai, te ohanga Māori. E tika ana ngā taringa e arere mai ana ki a tau kōrero, e tika ana rātou ki mōhio ko tino atu ahau. Te whāngai ki ngā kaupapa o te ao Māori, whai Pākihi ki te Puia. Aha ko tirohia te whenua, aha ko ngā mātaitai, aha ko kāmaka. E hari e horakau he minute tuatu i ahau, e kahana ki te whāngai e nā momo kaupapa ki te Puia. Aha ko te kaumiri o tatana, te kaumiri o mataara, tahe no kia whakawhiwhia e ahau ki te tahi rōpu i roto i te tauihu. Nā, hei whakakaha ki te kāmaka mo ngā tāngata, whakatupu mātaitai ana, whakatupu ngohi ana, whakatupu kūtai ana. Nā, e hiano atu te nui o te paihene-ti, ka mutu ko te hanga no rātou aua momo Pākihi no tātou no te iwi Māori. E hoa, i korero mo te matatini ko tata kenei me te pai o te mākete o te matatini i tēnei tau. Kāre koe i waiata hia e ngā kapa, kāre koe i hakaina e ngā kapa o te matatini. Kia o whakaaro, he tohu rānei tērā kāre te iwi Māori i te aro ki a koe, he aroha nui rānei no te iwi Māori ki a koe, kāre koe i tātāngia i roto i ngā waiata o tēnei tau, i te mea. I nā te maha o ngā minita i tātāngia i roto i ngā haka me ngā waiata, a koe, kāre koe i waiata hia, kāre koe i tātāngia? He hoa he mōhio no rātou, aha ko pahupahu ana kei te tahi paparanga o te aotoranga pu, e mōhio no rātou pēhea rānei te taku whakatupunga ki waku tamoriki me aku mohopuna. Toko whitu wā mau tamoriki, mau ko taku ho tuatahi, ka mutu e nā tamoriki katoa i oti ana te reo Māori. Ka pai. Nā, me korero tāua mo tō haerenga ki tā wāhi. E aiki ngā korero i reira koe i tētahi hui maina nui o te ao. He aha ngā rerekētanga o te maina i ngā whenua o tā wāhi, ki te maina i ngā whenua o te ao rānei. He rerekētanga rānei, he tikanga rereke rānei, ka whai e koe i roto i tēnei whenua, rereke ake i ngā tikanga e whai ana i ngā whenua o tā wāhi? Ai, tikana tātou ke mōhio o tēnā whenua kānata, ka hea anu atu tana rahi. Nui atu i a poihakena. Nā reira, ko etahi o ngā wāhi e mainangi ana e rātou, ai whai pānga mai ana te hunga take o reira, engari horakau e pātata ana ki ngā taone nunui. Ko te nuinga. Engari take o rātou i hari ai, ahau i tai, mōku i tai ai ki reira, te kaumā whā ngā tau e ngaro ana te tahi kanohi kaitoranga pū Aotearoa ki wainga tonu i tērā piki whakaminenga eke atu i te toru te kau mano tāngata. Me taku ki atu ki a rātou, e nā haramai ki Aotearoa, ko tia mātou te whakamāmai te huarahi, engari kauarawa atu koutou, e nā taimai ki konei e pokano ki te whakataha i te hunga take o Aotearoa tā te mea, he tiriti. Nā, ki hai au i huna, i tērā āhuatanga i roto i oku kōrero ki a rātou, he mōhio noku i raro i ngā whakataunga triti ka nui no atu te whai pānga o etahe o ngā iwi ki ngā kaupapa maina. Ka pai te rongo atu i tēnā. Kia kaha kōrua ko Wini Tana Matua Shane. Kia kaha kōrua ki te whakatū kaupapa, ki te tuku kōrero e huri ai. E pari mai anō ai te tai o te tautoko kia kūrua, kia kūtau o Aotearoa tuatahi. E mihi ana, kia koe, te rangatira tēnā koe. Kia ora.
Ka pai, matua Shane Jones, minita whakawhanakero he. Hei muri ake i ngā whakatairanga e karema, he koha nui tā te karere kia koutou, ko te waiata whitia hua tuatahi, kia whakarewa hia ake e te kapahaka o te taumata o Apanui. Ka te tiwi hei whakakapi ake i te karere i tēnei rā, ko te waiata whitia hua tuatahi a te taumata o Apanui. Ara ko he karere. Yeah!